الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام من نعمة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وأفضل المصطفين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربنا سبحانه وتعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الأبرار الكرام، وسلم تسليما كثيرا. يتوري ودني الله سبحانه وتعالى نيمي نيتن ودو نيما برد مولود نيماجي woni nema islam waɗede julɓe arsike kadi fewtine kaɗo dina tawa ɓawo nde woni julɗo no fewti e dina mum kan kadi no hettanade notagol noddago Allah ngol ka cuuɗi makko, no hettanade kadi anditugol mo kanko Allah, no hettanade kadi ɓeydagol e dina kan. En toro mo kanko Allahu tabaraka wa taala an yazidana wa an la yanqusana. Allahu ɓeydo en e ɗum woto waccu ɗuyto ɗen. So ɗon feƴƴi haray andintingol tun seeɗa fi bange jarnugol Allah e dow moƴƴereji ɗin. Karamo ko ɓe wi'i se yetti Allah e dow nemaji ɗin i duumoto, i barkay, i nafay. Stawi en dullani Allah e dow nemaji ɗin o jaɓitayɗi, ma o accaɗi ɗon kono ɗi ronka en nafude. Ɗum woni bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul. Haray ko wonɗen e mum ko buyno falano wonde ɗum, kono Allah muyanari ɓe, enen ɓe Allah newnani ɓen accitita ɓande mum ɗen. Ko en yettumo kanko Allah toroɗen mo yo ɓeydan en ko taw ɗuyto en e muɗum. Nemaji Allah ɗin ko ɓuri mawnude e majji ko nemaji tati, ko ni'matul ijad, thumma al imdad, thumma al irshad. Neminirede wodinede ta ko ɓandinke ko adama yankojo, ɗum woni ko ɓiɗɗo adama. Wonugol ɓandinke tawana kullil, wona lingil, wona gilgil, wona hayre, wona leggal. Ɗum ko nema hanaɗo yettede, en hani yettude Allah e dow makko, ko nema attiɗo e nemaji fo taw. Nema okkorede waɗanede, wano holtinede e ñamminede, e honnede, e ɓuɓɓinanede, e wulnanede, e sifa ɗum changement climat on, alleylu wan naharu, wuleyndi e ɓuuɓol, jemma e ñalorma, harande e welande e heege, cellal e nawnare. Ɗum ɗo fof ko nemaji konteteɗi e moƴƴereji Allah e dow meɗen. Den toromo yo hokku e moƴƴere ko woni e nder mum kon. Nema ɓurɗo mawnude on e nemaji ɗin fuu ko Allah moƴƴorta e jeyangel makko ko fewnirgol makaɗo dina. Ni'matul hidaya, mano wiye ni'matul irshad. Ko ɗum o wi ka suratu Zumar, man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam. Kala mo Allahu faala fewnude o yanya e ɓernde makko nden, o yanyana fondo makko on islamu. Si Allah faalama majjinde neɗɗo, yajal sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fis sama. Allah waɗa e ɓernde makko nden faaɗude ɓittinde. Si fi dina men minama mahin juulen, mahin jangen, jantoɗen inde Allah, heɗoɗen ko yewtete fi makko, jokken enɗam, itten sadaka. Si fi ɗum yani wa'anayi on tigi wasi wiyama ƴawnugol puccu e ɗaggal. Si tawi neɗɗo wa'i non, haray mandeji malki sande jojji e dow makko, yo Allah dandu en. Deftere men nden al arba'una an-nawawiya, iɗen jangude hadis noga yaɓon, al hadis al ishrun. Oɗo hadis
رواية مكون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Odo hadis ko jiyal makko onni, diraya makko onni, yani riwaya makko onni. Diraya makko on ko sahabiyu sanad Abi Mas'ud, wana ibnu Mas'ud, ko Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Uqba Jadal Amru ta kanjo Madina Badriyankojo. La'alla hoɗo gondo ko sengo Badri ma sahabajo on ko tawanoɓe nyande Badri. Joni non en yaray ko ɓura wi'ede kon huwa ansari al-Badri, bimana shahida badran, ko tawano hare Badri nden radiyallahu anhu. De gandi tawano ɓen hare Badri nden ɓen no mari teddungal molanangal e dow teddule ko Allah waɗani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo ɓen ko ridwanullahi alayhim, tawde ko Badri woni al-ghazwatul ula fil islam, hare aranere nden ka islam, jihad adaɗo waɗede on ka islam, hare ko wiyete bataille 5 ko Badri. ko ɗum waɗi tawaɓe ɗon ɓen heɓe jogi garanti yarluye Allah e welaye Allah e dow maɓɓe. Jonnon oɗo Uqbata no Amri, oɗo Uqba geɗal Amr, ta kanjo Madina, oɗo ko Badriyankojo. Yo Allahu wele mo o maaki. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, nelaɗo Allah be jam e kisi woni e mum no maaki, inna mimma adraka annasu, andu hino jeeya e ko yimɓe ɓen hewtiti, min kalamin nubuwati e yewtereji annabaku, al ula annabaɓe atti ɓelan ɓen, ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓen hikkoran ɓelan sengo yeeso ka annabaɓe, hino jeeya e konguɗi maɓɓe ko yimɓe ɓen hewtiti, mi mana ko yimɓe ɓen humpiti hunji. Idha lam tastahi, so tawi a hersata, fasna ma shi'ta, huwu kala ko falaɗa. Rawahu al-Bukhariyu, Imam al-Bukhari filli oɗo hadis ka sellude maɓɓe. Ceerno meɗen on ka an-nihlatu al-minhatu rabbaniya de fi sharhi al-arba'in an-nawawiyya, woni al-Sheikh Muhammad Fawzan ibn al-Fawzan, ya Allahu ɓeydan ɓe cellal o juutina balɗe ɗen o moƴƴina battane on ɓe maaki. Wa hadha hadisun azimun aidan, oɗo hadis, oɗo maku nelaɗo, oɗo kadi ko maku mawɗo. Ni maku nelaɗo ala to soko, maku maɓɓe sama kalajo ala, sabu hon ɗum wama yantiqu anil hawa, ɓe yewtirta be leɗe. In huwa, ko ɓe wuli kon wonari, ko ɓe makata kon wonari, illa wahyun yuha, sina ko wahyu wahon yinaɗo e maɓɓe. Idan ɓe maki oɗo hadis azimun, oɗo hadise kadi ko mawɗo goo. Aidan kadi qala fihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, annabi ɓe jam e kise woni mum no maake nder oɗo hadis, idha lam tastahi, so tawi a hersata, julɗo neɗɗo si tawi o hersata, ɓe maaki kaɗo hersa, wal haya'u khislatun azimatun tamna'u al-insana min al-ashya'i allati la taliqu bihi. Kaɗo hersa ko hunde mawnunde, ko geɓal e geɓe jikkuji mawnuɗi haɗay ɗi neɗɗanke immorde ɗin piiji ɗi neɗɗanke handa. Hersa haɗay neɗɗo yirede ko neɗɗanke hanaka yirede.
awa wiyen julɗo hersa makko kan no haɗa mo yirede piiji ɗi o felirte. Wi'en moko ba hersa kan no haɗa mo tawdede e piiji ɗi o felirte sabu muɗum. Yani min al ashiya'i allati la taliqu bihi, ɗin ɗi andanɗa hoore ma si o waɗi ɗi yimɓe ɓe wi'a modi sifa mon fodda e waɗugol ɗum. Hersa no haɗa on tigi ɗum. ɓe wi min as-safasifi warrazaili, immorde ɗin jikkuji kanuɗi jaasuɗi cippintinayɗi goɗɗo, ɗi on tigi kadi ninsata kadi o ɓiɗo kadi sanga o waɗi. Mana jikkuji ɗi andanɗa hoore ma ɗi ninsinay goɗɗo, ɗi ɓiɗinay mo, e jikkuji jaasuɗi jaasinayɗi neɗɗo si tawi hersa kan tiiɗi e makko, hersa kan wawa mo haɗude e ɗin piiji ɗon. Wa sayyi'il akhlaq, hersa kan kadi haɗay neɗɗo e jikkuji bonɗi, wano daragol yenna yimɓe public, ma daro aybina hoore mum, yenna mawɓe yimɓe, ɗaɓɓa yo mawɓe mum yenne, ma yalta wola gundoji muɗum, ma sakita gundoji julɓe, han kañum kadi gundoji mum sakite. Mana hersa no haɗa goɗɗo e ɗin. So tawi noon hersa ala, hande kadi on tigi wowlay kala ko ari ka hunduko, o huway kala ko miijo makko ngon jonni mo, o kalkilta hersa kan ala ɗon ko holla mo ɗum ɗo no aybini, no ellini, si feeñi e ma a heɓay felore. fallazi yastahi yamtani'u mimma la yaliqu, neɗɗo hersowo o haɗitoto e piiji ɗi o handa. Li anna al haya'a yamna'uhu, sabu hersa kan haɗay mo e waɗugol ɗum. Walidhalika sara al haya'u min al iman, ko ɗum si tawɗen kaɗo hersay ka jeeya e gomɗinal ngal. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki hadis, wal haya'u shu'batun min al iman, hersa kan hersa ko geɓal e geɓe gomɗinal. Amma non falladhi la yastahi, on neɗɗo mo hersata, hadha dalilun ala du'fi imanihi, angal hersa kan ko tindini ko lowugol iman on tigi on. Sabu nelaɗo maki hersa ko geɓal e geɓe iman, si neɗɗo woni o hersata aray ɗum ko tindini ko da'fi imanihi, ko lowugol imanu makko on. Wallazi yastahi, hadha dalilun ala kamali imanihi, neɗɗo hersowo hersa kan ko dalil wonde tima imanu makko on hino timmi, ma imanu makko on hino yeɗɗi. Kala neɗɗo uditowo hunduko mum wola yeeso yimɓe ko wowli o, kalkilta jaloɓe no jala, hersoɓe no pottito, yiɗuɓe weeɓitanagol ayibeji no ɓatto, no komanta. Si neɗɗo wa'i non, haray woni neɗɗo da'iful iman, haray woni neɗɗo luɗo iman. Amma kaɓe maki ɗo iza lam tastahi, si tawi a hersata fasna ma shi'ta, hadha min babi tahdid. Ɗum ɗo wona rirɗinede yo neɗɗo waɗu ko faalawo, bal ɗum ɗo ko goɗɗanede leydi. Goɗɗanede leydi wota neɗɗo waɗu ko faalawo, wota neɗɗo wowlu ko ari ka hunduko wo, wota goɗɗo feññin ko miiji wo. Mislu qawlihi ta'ala, ɗum ɗo no wayi ka Allah wi'uno ɗon, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allah no wi'en ka alqur'ana, faalaɗo yo gomɗin, faalaɗo yo yeddu. Est ce que ɗum ɗo no tindini wonde yimɓe ɓe no rerɗina fi yeddugol Allah? La, bi mana koko no bakkudi e kamba e goɗɗanede leydi. Wakkilo gomɗina wota wakkilo yedda, wonu gomɗinɗo wota wonu neɗɗo yeddowo. So tawi nelaɗo maki ɗo, si neɗɗo hersata yo waɗu ko faala, haray ko ɓe faandi ɗo ko wonde ɓay ko a hersowo accu waɗugol kala ko faalaɗa. Ndaaru ko sharia on yiɗi kon, ko Allah faala e ma kon, ko julɓe ɓen tijji kon e ma, wowla ɗum, waɗa ɗum, feññina ɗum, yireɗa ɗum. Si ɗum ɗon waɗi, inchallahu on tigi o tedday adna e lakara. ɓe wi falaysa takhbiran lahu annahu yaf'alu ma yasha'u, oɗo ma ko maɓɓe tindinawa no nanirte woɓɓe no firira hadis on non, wonde neɗɗo si tawi tungo hersata haray o newnanama waɗugol kala ko faala. Oye wona ɗum woni mana hadis on. Mana hadis on, neɗɗo yo wakkilo wona hersowo
hersa kan haɗa mo e waɗugol kala ko faala. Mana hadis on o rerɗin faade e hersa tawde mo hersi o renoto. Hadis on ɓanginani en si neɗɗo wonari hersowo ɓay haray na o gomɗinɗo o waɗay kala ko faala. Ɗum ɗon ko ayibe e dow makko kanko neɗɗo on, ta neɗɗo wowlu ko faala o ko ta neɗɗo hu ko faala o. Ko ɗum si ɓe wi wa innama huwa tahdid fal haya'u khaslatun azimatun yamna'u l-insana min kulli razila. Kaɗo hersa ko jikku haɗay ɗum bani adama e kala ko wiyete jasere e taafe yagal e jasere, liɓugol hoore mum sikka kañum no ƴewde ɓay haray taafen ɓe wa muɗum no kellande ɗum ko e jasere jeeya. Yontigi ndaaru si o wowli konngol ko hombo e hombo wi sadakta, ko hombo e hombo wi a gongi, ko homɓe kellanma. Ndara kadi si a huwi hunde ko hombo e hombo coobuma do'anima. Gila ɗon a waway andude si tawi ko waɗɗa kon ko jikku ko comportement julɗo e stena comportement julɗo. Si tawi ko wowluɗa kon, si tawi ko konngol moko baako kadi ɗon kadi a famana e hoore maɗa ndaaru kellamɓe maɓen. Ɗum tindinayi ko gamol hongol wonɗa amude. Oɗo hadis ko ɗo woni ko haaɗi Imam al-Bukhari filli hadis on ɓe maaki Abu Mas'ud ɗum ko Uqbatu bun Amr al-Ansari ta kanjo Madina al-Badriyi, Allahu tabaraka wa ta'ala tawnunomo hare Badri. Qala o maaki qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo Allah ɓe jamɗe kisi woni e muɗum hiɓe maaki inna mimma adraka an-nas, no jeeya e ko yimɓe ɓen hewtiti. Adraka bi mana fahima an-nas, darasa an-nas wa wa'aw, ko yimɓe ɓen jangi kon e maakuji annabaɓe aramɓe ɓe hunji ɓe manditi ɓe andi. Li anna al-idrak huwa ghayatul ilm. Iza su'ilta anil ilmi fama huwa, si wiyama gandal ko honɗum ko idraku shay'i ala ma huwa alayhi. Al ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi, ko wiyete gandal ko heftirgol hunde nden e dow no nde wa'iri non tigi. Joni misal sa landi kelan Abdallah ko honɗum haɓɓuɗa ka jungo ma ɗo, min ni no gasa ko talkuru, no gasa ko montor, no gasa ko radio. Haray ɗo hollimi anda ko mi haɓɓi kon ka ɓay mi hottoto woni. Amma sa landi kene Abdallah ko honɗum haɓɓuɗa ka jungo ma ɗo, min ni ko montor, ko montor. Marque honɗum mi innima ko alfajr, automatiquement a ndaari a tawi ko alfajri woni titre on, a wiyay hadha mudrikun bima fi yadihi. Imo andi ko woni, mo hefti andugol ko woni e juuɗe makko, ko ɗum woni mo andi fi mum. Ko ɗum wiyete al ilmu idraku shay'i ala ma huwa alayhi. Si woopi andirgol hunde nden no nde wa'i non tigi, si woopiti ko ɓuri e fandude wiyetake gandal. Ko ɗum waɗi neɗɗo no wowla bindi e refti o wiye majjuɗo e hoore ko woni wolde kon, tawde o wowla bindol ngol kono ko bindol ngol wi kon harana ɗum o firti. Haray hande kadi o woni majjaɗo ko woni wolde kon, hay si tawi kanko on ko woni wolde kon himo andi, kono ɓay ko bindol o woni yottinde wona ko ngol addi kon o wi, haray o woni jahil min tilka nahiya, haray o woni majjuɗo e on ɗon bange. Jon noon ɓe wi no jeeya e ko yimɓe ɓen hewtiti, bi mana ko yimɓe ɓen andina ɓe andi min kalami nubuwati l ula, immorde konguɗi annabaku aramɓe. Mana kongol ngol ɗo annubuwa al ula no tindini wonde nelaɓe annabaɓe no atti annabi meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angal arugol annubuwa kalami nubuwati thaniya tadullu ala madha annahu la nubuwata ba'da nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angal argol yana opposé ula on tindini wonde annabaku ala ɓawo annabaku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kala aaƴiɗo ko annabajo ɓawo nelaɗo fa huwa kadhibun kadhab yukazzab, ko fenɗo hanaɗo kadi fennede, o tore kadi o tuubo rutto sina ɗum
o jogitore no sharia o wiri non. Idha lam tastahi, nelaɗo ɓe jam e kisiyone mum maki si tawi a hersata, mana neɗɗo julɗo so hersata ɓe maki fasna gollu huwu ma shi'ta kala ko faalaɗa. O ma ɗo emo firire mani mo jam imo sappore bil mawsul bil wasli ismul mawsul imo wiye kadi ma on ɗo kadi mo firre kadi kullu fasna gollu kullama shi'ta kala ko faalaɗa. So tawi neɗɗo on o hersari o wonari mu'min o wonari gomɗinɗo jon hersa haray dambugal udditanike mo gollugol kala ko faala. Hande kadi pullo fu tawi ay mo hulata hersata kaami wo o foolay mo hulata hersata kaami wo o foolay. Oɗo woni hadis aran on e finande men nden inchallah. Telero yoni noddingol o wawi noddinde kaano manki.